Sestre monahinje, draga braće i sestre, Hristos vaskrse. Evo po blagoslovu oca Slobodana, on mi je blagoslovio da vam se obratim sa par riječi poučnih koje imaju za cilj da nas uvedu u ovu veliku tajnu ove sedmice koju bismo mogli također nazvati krstopoklonom sedmicom. U toku velikog posta, sjećate se, na sredini našeg putovanja ka Golgoti, mi imamo onu krstopoklonu sedmicu kad iznosimo u sredinu naših hramova krst i poklanjamo se njegovom krstu i njegovom stradanju koje će predstojati. I sada u ovim vaskrsnim danima crkva naša ne slučajno odredila nam je dva svetitelja koje ćemo proslaviti u danima pred nama i u čiju smo se slavu i čast okupili danas ovdje, čiji je život također neraskidivo povezan sa krstom. Prvog od njih, svetog cara Konstantina, proslavit ćemo sjutra. Njemu se upravo Gospod Bog javio, pokazavši na nebu uoči jedne velike bitke krst. Krst sa kome je pisalo, krst koji je satkan od zvijezda i nebeskih tijela i krst na kome je pisalo ovim pobjeđuj. Također vama, žiteljima grada Bara i svom ovom području oko Rumije, nije potrebno naročito govoriti vezu svetog Jovana Vladimira i njegovog čuvenog krsta koji čuva porodica Andrović i koji se iznosi svake godine na Rumiju. Pa i ovo samo mjesto u kome smo se okupili također je svjedok krsta, stradanja, mjesto koje najbolje svedoči Hristove rane i u ovom našem vremenu još uvijek ne vaskrsla svetinja Prečiste Krajinske. I sada kada tako stojimo pred svim tim znamenjima krsta, pred svim tim svjedocima krsta i cara Konstantina i svetog Jovana Vladimira i ove svetinje, možemo da se zapitamo i zamislimo zbog čega je krst i kako krst može biti sredstvo pobjede. Kako to mi danas da držimo ovaj krst u rukama, svako od nas da ga nosi oko svog vrata, kad je to jedno sredstvo mučenja, jedno sredstvo od koga su se ljudi u Hristovom dobu i tekako plašili. Kada bi, recimo, čovjek u prvom vijeku vidio krst, on bi se slično osjećao kao kad bi mi danas vidjeli električnu stolicu ili neko drugo sredstvo kojima ljudi umoravaju jedni druge. I još gore, zbog toga što vjerovatno nikada nije smišljen okrutniji način da se neko umori nego da se razapne na krst. Ali upravo ta činjenica da mi hrišćani slavimo nešto što je zamišljeno da nas zaplaši, najbolje govori o našem Bogu, a i o nama ako smo njegovi. Ono čime žele da nas zaplaše, mi ističemo i držimo visoko. Ono što treba da nas odvrati, to držimo najbliže svome srcu. Zato što taj krst i nije drugo nego naša lična biografija. Svako od nas govori priču o krstu. Ko od nas nije svojim rukama nešto sagriješio? Svaki put kad bismo svojim rukama sagriješili, mi bismo prikovali Hrista ponovo za krst i njegove ruke zaboli one eksere grijeha. Ko od nas nije hodio pogrešnim stazama? Svaki put kad su naše noge zalutale sa Božijeg puta, svaki put bi mi prikovali Hristove noge za krst u sebi. Ko od nas nije slomio srce drugog čovjeka? Svaki put kad bismo slomili srce našeg bližnjeg, eno koplja koje prolazi kroz Hristova rebra i koje dolazi do njegovog krsta. Zato mi nosimo taj krst. Nosimo ga da se podsjetimo sebe i svojega grijeha, ali ga nosimo i kao podsjećanje na ono što će uslijediti ukoliko se budemo držali nogu Hristovi. Da ćemo mi, takvi kakvi jesmo, uspjeti da vaskrsnemo sa njim, da preobrazimo sebe sa njim, da naše mane postanu naše vrline, a da naše truležno i propadljivo tijelo proslavi se kao što je to i tijelo našega Gospoda u vaskrsenju. Neka bi Gospod Bog dao da se upravo pokažemo takvima dostojnim nosiocima njegovog krsta i dostojnim ljudima koji slave svetog cara Konstantina i svetog
Jovana Vladimira. Oprostite i hvala.